Ada Abirta kelang rapid doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina BJP atumpent hamren lapen ke soseng MEC consensus long vote kerek amai paman pon kaprek ratchari pent don parohini ra inkorener ke patum e PSC long ka chipok dun Kuhura Chandra Singh rong pia rong long ASDC a candidate Johnson pia phan kang thum karni ajai make pa man pon UC uranga khaya tumpen ningkan esek Srula Festival mesen per ketalon pachun pon Birtang ton pen lang panis nang non malom BJP tumpen semi along tin consensus long pen semi BJP MP a candidate Amor Singh tiso phan vote correct amai pe pon bom ason thak thak si kedam tang jang mini phai krip horni semi Nizang Karbi Longri Hamren MEC consensus lapen ki Socheng MEC consensus along pen semi BJP MP candidate Amor Singh tiso phan vote correct PMI pe pon mai juri dog dog a por hut rong hang rong bong rong ara ka tumpen botol ke kurpen a jokman si arwi thepu semi jangdun dutlo CM Dr Turam rong hang semi labang sulam ke jai bom a por hut arwi thepu jangdun dut pu wi fit semi CM Dr Turam rong hang bang ke arwi a room lu choksi lam ke jai bang ton pon pidet lo अपने मेजिया भंटे तीन के दिया लो ओमर सिंह साजा फुटका डागनले तो हमरे नाम से नॉन नारको लिंका इसियर दो राशिदोन में ले तो हेम्प्रेक पेंशन लो कचिंग थुरा मो इसी पे सोचेंग पेंशन लो कर दिया लो अतो कदो री इलेक्शन तो कॉकी पचो बाई बे दोन वाले तो मान तो न so mai long sami ka prek ratchari pen bang pharu thom su se ahem tu na tu BJP dong chipok dun BJP atom pen vote crack pona mai long aluhia man pen Karbi Longri Abirta council CM Dr Turam rong hang MP candidate BJP MP candidate Amor Singh tisu MLA Rup Singh Tron EM Rina Tirangpi MP Hol Singh B MC Het Singh rong par lapen ki BJP rong klem bang pu bang phe tung ta chitong du election campaign bang mom lo election mane election ke ningkan pho pulong jat election da me ratum si kangkrung kangwai asge dina jini lo kimi kai no ke rasi monthi lo rasi la ke kopi pia saing deng claim rasi la ke matha parsigla lasi non ke bangji ni phai yang ni pocheklo ni phai unkor travar ni ke BJP party ben ke tajon Amor Singh tiso fansi pangdung pen abut pe ai pon po posi ni Karbi Longri lapen ke lima sarat kamunthi parsigla lasi Soting masih haji mah posisi ini matha itu akhir jumina pitu itu mungkin itu fan naga jitu dun soting kan belum teh ong tung avut pen Amor Singh itu lak thom se kaya haji avut longji mah posisi ini mati lak li mandata hai Tenil tu benar tuar suruh meeting orang tidak hempek othip, border othip, abera kaprek acing tu rasai yang kita tim Karbi Longri Abirta BJP party ke othip, nanti begini lah mereka. Pasal so ratum kamatha, kamunthi, ateng men belum te non phong kebangji election ke lak please se ke idea vote longji ma posisi ni kamatha muni tu mah hirjumi nang pido chalo sir हमरे long la divider long bolai ceng ko nang theklang pola ke theklang mom se muni tu mah hirjumi nang pido mate alimala itu nola 200 bedded civil hospital rasa non election na fipe non nei chabo Eramtang jangmini phai krip ho ani lakhai ko ratrok durbagri MSC consensus ki parlapon diary the ang PS ang kang along e PSC atumpen kang dang mai kang nipong
APSLC atum pen kangdang mai kani pon along BJP rachari pen don pharohini Congress rachari pen don cleaner cap lapan ki ASDC rachari pen don cap atum methang rachari pen chi udun si APSLC long chi pok dun si cha kong rang pidun thu Jai Kathar MP Bahai nang ma Jai Kathar MP Bahai nang ma Jai Kathar MP Bahai nang ma Hempek Lamati Hempek Lebang so kangdang mai kani pon along alihaman pen APSLC Bogozan District Committee amaipu Samson Teront Durbagri APSLC amaipu Mudon Singh Ingti Pristom Terang Robinson Ingti Radharson Ingti lapan ki APSLC long klembang phubang phigumta chitong dunsi labang so chai mek mesen pen pachun pon dai huri pen hathan singdar Karbi Longri Abirta चुनाव पार्टी बन लो ना लीना का जाने कांग्रेस पे BJP pen. BJP. ये पार्टी बन लो ये पार्टी बन लो ये पार्टी बन लो ना लीना का जाने उनका कांग्रेस पर ना बीजेपी पर लो कांग्रेस ना लगा BJP pen. Ini ke hilang piat pen ni Congress pen si hilang lo. BJP pen lo. BJP pen lo. Congress pen. ये पार्टी बन लो BJP pen. BJP pen si cepat ok tu lo. ना चेतान न प्रिपरेट था पार्टी बन लो SDC पे ये पार्टी बन लो BJP BJP बन लो BJP बन लो ये पार्टी बन लो ये पार्टी बन लो नंग लगा हाँ BJP बन mana nang ke join nang ya e PTC pen le aprang nang ko pe party la pe party pen la pe party pen la pe party pen la nang le ke join nang ka Muna chon ke tuira ma che bang che bang kali lang kuya tu yo no hang ba tu yo no kala pha ka phisi ko he no ne tu ma ja ka tha phan ka tong ti phan ma so tu man so le ke phang che mo cha ni ko ja bek ni li vit pen mang lo vu thung yo ni sa ju nang mesen amane da ka lo so tu bila chu so na yo ma le long ko ni wi han long ko ha wi si ma tha ton ding lo ku so ha ni ri bu so the ang ni lu lo tu ma cha chu da do long ko ke lang lo ko si ma tha non election non ni do go itu assemble kisi lo tunda or try nang bibi barang full practice na tim le na noi tu la non mo sing ko lo pari ithia la ni phan tin sai min na ko tang te hala na pi command ha di ji lo na le ko ha da ke ek minute si bista pasta word ni ala ke ek minute ta isia word ne uni de pu hala son phana akin lu phansi mo sing si so kilu dai phansi mp do du pi ko si la phan ko du lo to le na making pak lo do na inge Kedamtang jangmin phai khri phorni lakhai ko ratrok Durbagri MEC consensi ki parlopon kohra Chandro Singh rong pia rong along so sing denta MEC consensi lapan ki Durbagri MEC consensi hini consensi ratum chingrum chi ASDC MP a candidate Johnson P phan kang thum karnia jai me kedeng pon Rajan Hanse pengen pu pon mailong aluhiaman pent ASDC MP candidate Johnson B Sunil Togbi Komal Singh B Dijendro terang lapan ki ASDC apa ning chithera tum chitong dun non MP kiliga hutpen semi ong dunga put pen kelong ji angring du lapan ki MP kili longchon si haidun de leputang ti rat akimang lapan ki ASDC pen akimang hemprek hangdun begji pusi ASDC MP candidate Johnson B pen lamchai pon kohora pen mirsing tokbi Karbi Longri Abirta
na kwana yi bu ba pu tek de ji setala rat pi ba ke hang ne de lo ma chela songja he la so ha war ho pu ro mong we pen pu ha dulamra suda ka ha wara songja tu ma se me pang room lo la so long lo dak te buk tare lu su tu bang ke sa pura tu bang ta e samet ke songja tum pinunu le mane bang ko thom kep cholong thek pute ko an la la akam cholo la se sohawar bang ke te consistency polam gali la dak baguri kohra en pula dolamara Penila bang so mai along nane tuma asong nagidu natu nagimars na tumdu mas nili tu pe klang kle la son ke pe klang lu pluta kumu bang naam thuda ti poma pe klang kle la se dulo la daka long tin ta du bang free fall la son he internali tum haidero tenali ko kisi ke claim pon chengi nili ang ton la Karbi Longri kisung ana lamen ngi lap nili ke kedam tang cm huta mane kok lap lu mane ke pima ke claim nai hat dilian ta mupen ta nili pulo even nili asama along lialam golaghat pen naga tunga che peralam hat jorhat pen naga che hat delhi joint meeting da assam government Karbi Longri council nagaland government along meeting hota nili ke dunlo ni padang hang pon lo cm poisa pen si hadak tan ye dak lo je Karbi Longri pen ke nitum ke nagaland bhan ki pija ave kelong tu signa ji assam da song thak mane dongle ke pithui nai naga phan pu gavelo naga me siglong na pola se give and take policy bang ke nitum krokri ninge dak lo su ta bol song thak dak ta congress hulong le choi kang de dak national park panjor kang de lo 33 square kilometer atangka kelong lak plirasuri troxi kabra siwet nili ningkan kre troxi arta hulo ni kese pen la sobang oppose lo la se nili ke 1974 ningkan proson du long lo la se ha congress a council tum sing jodel asong ka lo singduloi hu di singduloi unke em bang ke mane mohan singh toron pone pine to lai dulo la se anu cm handa chu pulo la so bang ke tumge Karbi rong thirklong ha mane ningkan suri ningkan pen sigidu aposil la solong le bang ke la ke pijok pichu nai pu inu cm da krokre sidani li cm thang dulong lo ni li posa wai phak lo pijok dalo son puthot akonon congress thak hole lo ako tiger project hon la son la ka do ka ven mana ka chi song ye phan hempre ka hang chat kali adu yang to na ki sung phan pen Karbi tu chi piyok ye phan sin li ke tempo parliament lo le dun rok lo pode me pek lo ba na hello nane tum phan ke ASDC aphan ke ruling agent bus nane tum hanai pura phan ruling agent ke congress pen cpml la pen ke piloma puji ala APSL setu athenil tum puelo chikloyon thom tia prang pen chengwai lo pen non dat kali council election huta chengwai lo kedam tang council election huta tum si sharing nang BJP phan perem na ko ni tum se organize sida da congress da krokre jayga thar ta krokre ala CPML ta krokre bulude nili tum le BJP phan pa ji phan ke claim kari lo congress lo CPML lo pen ala BJP lo pen kunang putabo ni tum hange APSLC sum sinang pu ASDC ke NGO chota ho jata ho hen ta pu tapini ke ni tum ke registration do election commission long la pen hala so registration do posi nili tuma hadak list long tan ASDC puchi toklong sta JI ka thar ke APSLC puchi toklong lisi independent candidate pu hala hai ason thot ka kaning ye tap pu si ang ton da kaning ye tap pu si klang lo Lakhain ko rapli diopani MSc consensi ki parpon number nadir zaga jisa atumpen chapatir pi ponsi kedamtang jang mini phai khri pli lapen ki jang mini phai khri pho aparmant ningkan isipen psychiatric event arna maphant kechipa mi puja mate hangkritis hubai yotra mari cultural processions aja me kedeng pon number bagan pen pangching ponsi sunipur borpathar HS school pathu aklam along on palidamsi rat atumpen kilun ki kant mate ningarong chipi pon Labang Sojai Megalong Diopani MSc Sarbont Kumar Telangana Sunil Dungdung AASSA Anparta Manpeng Kedo Kithi Kidinga Tumta Chitong Tunsi Labang Sojai Mek Mesen Pen Pachun Pon
শোভাযাত্রা সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ। আমাৰ 24 নং দেওপানী অন্তৰ্গত আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আদিবাসী ওৰাঙৰ নেতৃত্বত হোৱা আজি চাৰুল উৎসৱত আয়োজিত সকলো নামনদী চাহ বাগিচা জনবসতিসকলো তথা আমাৰ ওৰাং সমাজৰ জিলা সমিতি তথা আমাৰ দেওপানী সমষ্টিৰ যিমান ওৰাঙৰ বাকী সকলো ৰাইজ আজি সঁচাকৈ সৌভাগ্য ময়ো নিমন্ত্ৰণ পাই আহিব সৌভাগ্য হৈছোঁ। গতিকে আজি যি আমি এই চাৰুল উৎসৱত শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই শোভাযাত্ৰাটো আমি যাতে অনাগত প্ৰাকৃতিক যি আমাৰ গছ বন আৰু যিবিলাক আমাৰ খেতি বাতি যিসকলৰ এই সকলো আমি নতুনকৈ গজালি মেলা আমি এই প্ৰাকৃতিক পূজাৰ আজি আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। গতিকে আজি সকলো যিমান ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলো আমাৰ আচাৰ সভাপতি জিলা সভাপতিকে আদি কৰি এডভাইজাৰ যিমান আচাৰ সকলো সমিতিসকল সকলো উপস্থিত হৈছে। গতিকে মই সৌভাগ্য যে এই যাত্ৰাত আমি সহভাগী হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু গতিকে ইয়াত সকলো সৰু বৰ ডাঙৰ নাচ ফূৰ্তি গান ঢোল মাদল বজাই আজি এই প্ৰাকৃতিক পূজাত আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰাকৃতিক পূজাটো আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে। যোৱাকালি আমাৰ পূজা পৰৱ সকলো হৈছে, আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু সকলোৱে এই প্ৰাকৃতিক পূজাত নাচ গান ঢোল মাদল কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি পৰৱ উৎসৱ এইবিলাক সকলো তাতে আমাৰ যি আমাৰ চাৰনামাৰ গুণাগাথাবিলাক সকলো কথাখিনি তাত কোৱা হয় আৰু তাতে আমি সকলোৱে আৰম্ভ কৰি শুনিব পাৰোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক কেনেকুৱা পূজা বা প্ৰাকৃতিক কি এই সকলো বস্তুবিলাক আমি তাতে গম পাইছোঁ। গতিকে আজি আমি সকলোৱে এই প্ৰাকৃতিক পূজা অংশগ্ৰহণ হৈছোঁ। গতিকে মই সকলোকে পুনৰবাৰ এই অংশগ্ৰহণত অহাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই উৎসৱটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰে নে আপোনালোকে? হয়, এইটো আমাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক অধিৱেশন হয়। আমি প্ৰত্যেক বছৰতে আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। গতিকে খুব ধূপ ধামাকাকৈ কৰা হয়। আজি গৰম বেছি তথাপিও সকলোৱে ওলাই পৰিছে। তাৰমানে কিমান মনত উৎসাহ লৈ ওলাইছে যে আমি ৰ'দ বৰষুণ গৰম সহ্য কৰা এটা জাতি, আমি সেই জাতিটোৱে হৈছে আদিবাসী জাতি আৰু সেইটোৱে আমি এতিয়া সকলোৱে এই পৰম্পৰাবিলাকো বৰষুণ ৰ'দ চাবলৈ কোনো নাই। সকলোৱে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে নিজে নিজে সকলোৱে ওলাইছে। গতিকে যিমান ৰ'দ হ'লেও ওলাব আৰু বৰষুণ ওলাব। গতিকে আমাৰ এই উৎসৱত আজি সকলোৱে ওলাই পৰিছে। Pinia Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglaw. Domi thagmi kardom.